Cultural Center lorlang so long pong deng hambi tournament pangcheng pontanglo. Dipuke DCC asai hemalong Paroi sira thongke brakatham angdeng Indian National Congress amahang kethegarni katalon. West Karbi Anglong Kheroni Hawaralong habit ainal ahur don phohem kipri. Kardom Nili News Time Birta Long Pen Durmi BP Nonar Jikta Birtang Ton Pen Dipu Cultural Center Lorlang Solong Matijong Nipai Inkora Ner Cap Pen Nipai Tom Cap Arnia Nitama Parman Pong Deng Hambi Tournament Mati Karbi Traditional Sports Kachapate Pangcheng Pontanglo Cultural Affairs Department Pen Karbi Along Autonomous Council Atum Kachapatir Pipon Along Karbi Traditional Sports Association Atum Pen Charapsi Dipu Cultural Center Lorlang Solong Nitama Parman Pong Deng Hambi Kachapate Kapadupon Hambi Kapatu Kachapate Along Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Pen Teran Inkorai Siang Bong Pen Non An Teran Krener Kep Atum Kachapate Along Chetong Dunsi Kapatu Pangcheng Pon Bomlu Hambi Kapate Along Kachapate Kehayatumapan Trophy Lapen Certificate Pajir Ponji Labangso Hambi Kapatu Kachapate Kangpupon Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Teron KCS Amay Puchan Racing Crew Penchenglok Penangan Kachapapon Aluhiatum Chetong Dun So Hambi Kapatu Ingbo Rang Tingni Rang Son Lonon Oiki Mitim Chini Avela Chini Tim Department Hinpen Laso Hambi Kapatu Amso Se Pachet Hangi Balaso Non Oiki Mipan Kapachalogy Pusi Awar Saikiti Lase Piningan Ke Mitum Department Hinpen Laso Hambi Kapatu Bangke Ingding Polo Dipu Karbi Anglong District Congress Committee asai hemalong Matijong Nipai Inkora Nerkep Arni Paroi sira thongke brakathom angdeng Indian National Congress amahang kethek Arni Katalondun Dipu KADCC asai hemalong Paroi sira thongke brakathom angdeng Indian National Congress amahang kethek Arni ada porpai sirkep rachitima porpen kachikimo asai dengpon Apitu ada porpai kresia porpen rat amai pi padupon rat amai pi kapaman pon along KADCC mai phubarim Pran Kumar Datta pensi mai charipon lu labang so amai along EM barim Ashok Teron Kongchenbang Bidya Singh Rongpi KADCC Mohila Morcha amai pi kasang terangpi lapen Karbi Anglong angkang pen mondol lapen block level amai phu chunbang atum Chetong Dun Rinti Singhasan Constituency Desobai Ahawaralong Matijong Nipai Inkora Nerkep Arni CFC Building Kikim Jiapan Karbi Anglong Autonomous Council EM Rotonteron Arideng Penlong A Kesom CFC Building Normal State Plan 2017-18 Pen Kikimpon Jiapan EM Rotonteron Long A Kesom Long A Kesom Pon Amayalong EM Khonsing Rongpi Karbi Anglong District Committee RSS Amai Puhar Singh Teron Secretary Handloom and Textile Nirolapang Chupi Pen Chenglok Kachapapon Penangan Kethekeding Atum Labangso Asayalong Chetong Dun Ngon malom so porpan dihina parman Birta Moington Ponik Sinang Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aureleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Atur Kimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Ajikali jikono party mane kanj juice. By the way to komola to khaisili na anar okhor tu. Paharia komola aru anar okhor pra toyar kora kanj juice সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। kanj juice খাওক জীবনৰ মজা লওক। Kanj juice
Early Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। কাঞ্চ Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputot bertalong wang tulo. West Karbi Anglong Keroni Hawaralong kedamtang Arni penon anta ingnam aingnar pen munit angbong cesong nang bom lang. Non hedjong Keroni Hawar number 2 hajaga per arong along ingnam aingnar ahurjon ingkara phobak doji rong along don phohem ke pripi pen anparta angton pen hem along kabirtia sonanta phalangnu pitikang lab. Ingnar ahura tumrong arlo ludamsi Lolita Johori Devdas Ajit Girisa Komita Daudung Langtha Lapen Ajoy Debrar Atumahem Phalang no Pilablo Antot Takali Hemarlo Kedo Pule Pukok Kasu Harlung Pen Chenglok Sok Purualong Soke Bitang Anta Chopitikang Lablo Setame Kopai Kime Pen Monit Atum Apran Anke Thang Thelang Pusi Birtalong Dun Karbia Khaya Phurkimo Pindeng Sumpot Lun Tomo Mirdong Prakso Bisarkidar Aronadutang Do Anta Atirike Karbianglong Angkang Pipen Hamren Henlo Atheke Ladaksi Karbia Nimrokom Do Anta Kechoklim Adimlo Lapen Karbirecho Kachari Kachalom Kapalor Lo Adim Binonglo Lasojok Halloween Adim Penta Karbianglong Ajutang Jubat Nangka Charlie Nangka Chini Jiaphan Hamren Arong Sopi Aningkan Wangta Nangka Humri Abangdo Atheke Hamren Arong Sopi Wurdetsi Karbirecho Arong Ronghang Rongbongke Paledamunji Bonta Lapuson Karbia Khai Ajutang Jubat Nimrokom Atiri Adimalong Mithang Karbia Pindeng Sumpot Karbia Khaya Tumalong Kelongji Sungtanglo Komadne Adet Kaprek Akhayatum Karbiricho Aphanang Kohumri Ahut Karbia Pindeng Chapaklang Dunji Sita Mithangalong Joy Kepen Longatai Ave Keche Atum Ketak Aperisi Namwek Nangji Lata Asimabot Kemesen Kali Lapen Choklim Kali Puke Madua Karbita Chini Wonsatami Mithangangbong Kepir Ketak Atum Kaduria Jok Bang Ahom Parok Atum Kepir Ketak Aperisi Kerong Damjo Parnita Hamrenalong Iripen Ipong Kechuahiti Palong Nido Lalong ni Adim Alongta Karbia Perike Kopima Kenamji Do Bonsatami Kejor Kelan Ke Kurja So Saide Lahaya Peri Leke Kurja Khayatum Loksi Ketak Lasi Karbiricho Hem Hong Tu Along Amat Mithang Karbia Pindeng Sumpot Banga Khai Along Chikidam Nangwer Pulote Kewang Jilang Arni Karbia Khaya Pindeng Choklim Avedetji Pudam Un Along Kaprek Adim Ke Pudam Dedet Lo Setame Hamren Along Ason Ke Karbia Hampang Atum Kamunti Kapang Chingnang Chia Por Binonglo Kat News Channel Apherang Ke Hundor Singh Krup Hamren Pen Nangkelo Birta Pini News Time berita bangkalapon sa kang tanpon iglo lang ingbom Kat News Channel domi thakme korwang tu